Tukang mulia Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah ulun gemelike raya dengan ubud Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah wa'adabul maulud tanya mengkanduri Allah tukang mulia Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung memiliki raya dengan ubud Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah batakun ada temukanlah yadamu kapadelukan menuikan tubi umpun kerimatun tetupang boleh Allah wa'adabul maulud tanya mengkanduri Allah tukang mulia Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung memiliki raya dengan ubud Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah takun ada temukanlah yadamu kapadelukan menuikan tubi boleh maulana betul katoate hidam gemekaya raya Allah wa'adabul maulud tanya mengkanduri Allah tukang mulia Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung gemelike raya dengan ubud Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah nyadina masa ulun kaya rata sagop ngan rumah raya para boladum egega menyakan duri ngatiru pitimpan tura majid kuneba antagana kebedaruka Allah wa'adabul maulud tanya mengkanduri Allah tukang mulia Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung memiliki raya dengan ubud Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah tanya selamat tersambut bulan mulia Allah ya dina masa urip kaya rata sagop ngan raya para bola
Allah Wahde bulan maulud tanya menganduri Allah kupanggule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung kemelike raya dengan ubud Allah tanya selawat tasawwur bulan mulia Allah tanya selawat tasawwur bulan mulia Allah sayang alamiku minasam atukun di rumah ini di rumah japa maulud di rumah bina kami wa uletur yang nama rentau amano karena kebaun Allah Wahde bulan maulud tanum ganduri Allah kupanggule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung kemelike raya dengan ubud Allah tanya selawat tasambut bulan mulia Allah tanya selawat tasambut bulan mulia Allah sarang adamiku minasam asupun di rumah diri di dunia japa maulud di rumah bina kami wa uletur yang merempau agano kalage agawon Allah Wahde bulan maulud tanum ganduri Allah kupanggule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung kemelike raya dengan ubud Allah tanya selawat tasambut bulan mulia Allah tanya selawat tasambut bulan mulia Allah nantinya lado katege jani maulud nyabakan duri selawat hangge seun hantu sama-sama jule igana dan rukun presin foturog kila mana seseda Allah Wahde bulan maulud tanum ganduri Allah kupanggule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung kemelike rayu dengan ubud Allah tanya selawat tasawwur bulan mulia Allah tanya selawat tasawwur bulan mulia Allah Allah kupanggule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urung kemelike raya dengan ubud Allah tanya